Borpathar Police Station Santipura long kidam tang ni phai khre hini ani kang samapor Borpathar Police OC Lapen SDBO John Das APS atumpen pherangke amai ke phapon kidam tang ar koi ni phai kore sir kebarni Borpathar Police atum Khakarajan naka checking along kirika khro asai ke dengbo mahut ihum LP truck along aron re pen ke ponchong hu Arunachal Pradesh a khor ke air carton suri si nepdun long Laso pen police atum dojoi jesi kirika tar lebasai padobomsi ar koi ni phai crate roxierni inut horabiha klembang Ajoy Ranjan Maharaj ahem Naharlagun Arunachal Pradesh aphan nep ingnang ponlong lobusi pachini Ajoy Ranjana Maharaj ke inut Arunachal ahor ke ponchong hu inut mafia bangphulo hara so arni pen police abitung atum ke damdang ar koi ni phai thom kep arni pen Arunachal along humri damsi ritar liblo Laso tengsi non anke nepon longlo Latum Arunachal bensi kadu kavya sai klemsi Manipur an nangki toy puta pachini Lason dak thaksi Meghalaya pen Manipur an hor ki ponchong huera tuma phanta non dojoi jesi kirika khro asai du bomlang Lasi police atum pen un an pen kilahai aron re sai lang no ka choklem atum phan kinep kangnang lab jisi bor I pon bomlang bota than pachini ponthu আৰু হে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এই মদৰ চক্ৰটোৰ এজন ডাঙৰ মানে কিংপিন আমি কালি এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ তেওঁৰ নাম অজয় ৰঞ্জন মহাৰাজ তেওঁ অৰুণাচলৰ নাহৰলগুনত থাকে আৰু নাহৰলগুনৰ পৰাই তেওঁ এই গোটেই মদৰ কাৰবাৰটো অপাৰেট কৰে আৰু এই 29 জানুৱাৰীৰ পৰাই আমাৰ টিম অৰুণাচলত বাহৰ পাতি আছিল দু জেগা তিনি জেগাত আমাৰ দুটা তিনিটা টিম আমি পঠাইছিলোঁ আৰু আজি যোৱাকালি আমি সেই অজয় মহাৰাজ নামৰ যিজন এই মদৰ যিটো চক্ৰৰ কিংপিন আমি তেওঁক এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ Bokajan Benananterang Karbiang Long Live